Watch Ake on Reeby Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Yo, but Ghana will be for me manje manjeko. When Tobin sent train Kenya, walk out one Nuumo, no Osikan and the bar, Bachana Baba, couldn't fell in the BP. I hear how. When I wanted to be a con to how, when I was out by a queer share, no Macarabas back. No more about the money. I need to have bravo. That Tagabono, one fellow to be commanded, and one more quiet, Gadan Germany, make my lily, or fellow command. Couldn't me anani amele aguna wa ya wo gbe mulato lo no bro fo gbe ni Nchonyi nke nye no kwa ke am Portuguese bi amba ton mi no ni ji mulato mmene nke Portuguese bi e ke mmene ameke fata ame chon Google no na ameke fata ame ni ne vocabulary e be no e amede ncha ameke fata yi chigbe ameke je bi e ameke je bi e shishiji be mini woni beba to shi e bi ta flache lo mi e wo be bu ojogba tomo ni yo ni ashikolo to fo e pe chichi yo ni yo wu ashilo to fo e wu le pepo e chichi no blaye maka ta flache blaye nye keke ami o blaye pumpunya eni yo mi amefufu e mamono ni ame ni ta flache ma no ko fi o pe mo amehe na meka ni ni blofo me ni ba ta fra ame ngba Gbelenfo no ta flache ame bo adwa man fi o no wo bi ye ame bo ame carbonaito no ka to gbe ke carbona ke ya fo ibasian bi na ho na mojibo no ba ya blofo momi ake oyo ya bi hoshi ne mojibo abagbebo eja me hie pisiri ke tun ya me ke klante ya me ka gbebo free eja ka me ba wono yeli no na kan biye na fo ojo nya biye ni wo su e wo kadi ame ni wo twa me mlaton lo ya bi eja ke amefe kusun amewo yo heni nyomo amefe nokunoko no na han gbeke biye nemo amejeye wo ni mate amedi tomowo ni jo fli hu ji ami sho na ke blofo la ya amemi no wo cho ame mlaton lo abi no ji mlaton lo ne cho molato ni ne Portuguese biye ame ka meti ame ma mi ke meni mu ame biye ke te ke o ni mene hu o mulato na me ke Portuguese bi mo je Portuguese bi mo amenye mlaton lo ameche na me ke mulato no na kan half caste bi e no wo cho ame mulato e shishi ne wo su me kadi ame mlaton lo be wo papa gbla mulato ami ina wo ke bi komena ba fo manemi ni jible fo me ka ma fofo manemi amedi meni awa me mulato bi ne she fane mi tawo ni historian ko abaka mi ake aye na kan gbeme suko ye Portuguese na ka meje Portuguese ke ba Gane lu aka meje Portuguese ke ba Africa ne se biepe ni ameba futula ye bie na mena na hankola ka je bie kete na hangbeme no hu ame ka mete ni ne Trinidad and Tobago gbe bie no na hangbeme no yo me no mlaton lo ya bi ni je Portuguese wie money amba ka mi mene ake Portuguese wie amenye wie mo amewie no ji mlaton lo ya bi yo no oyola don she na no wo ka sane baba na gbe alo sane gba baba na gbe maso ni ojiye ni ko na kuku hawo gbe me ni wo ko formation of osu mele ba ni abanshi ni osu etu osu mune o chakochi eju agbe she me be se ngbe tuntun ke gwa alo nu Gbelenfo lo ba wo akese na egba ye adanuta na she lehun eke efeta ni abanjo gwa se bi egbe keba ni ame bi ese ba na sempe me ebi na egbe mi ni don ko ene kan
o yura don ngon nan ke ne ke itu na owo no ake ga hu mi bi e ko yo twa ada na ewu o ka ntabie ni moko e ba ki bi ko misane tamobo no ba no bi o mi ne inye mache TV station ko akenye ba chi minta magbanye sane lo matanye sane dabi inye ma fe la chi no ba bi ne ke sane ne be majie la minta wo mata angle ne no ni ma bi Gbelenfo ake leji kenkle gwa wulormo na to yo su lo ni me na to e te ameme ni je amegbe te acho ameten mi money ntashine nke acho mi wolumo boni Nuumo noi Osikan Kpeneku aya kwe wojiami ke je 1590 Osikan Kpeneku ye no maybe aboin gwa wulormo to ni ato ahun na bana Gbelenfo mita makele mmene je ma wojin ke o malo wo ame amba sho hin ashida na mbagbe ni kaji atobo wulormo be sake o sanie efe anokwale ke jale osu wobani na gbese bi ye bi ni gbese haku osu shipon woka me peko ye eko Simple. osu sempe me gayeda ni sempe ba mini badana na sempe me ni gba meje sini pembi ye ni gba meje gameni tefete ne ba ye manje ni chomangralo tacheni gele ha wo osu shipon enye ko wo hin ehun ke bako ne ke shipon ne no dan ya gbiko no le ama ni ewehe gbe Gbelenfo wulormo gbe ni atole na ke wuleji Nuumo Owuresu eja ke wo gwan shaile bruku won ni katamanso tami jihe nije ni neke won neba osu manen bemi ni ashi opele bemi ni ashi osu opele 1856 lampo opele dani gwa won ba osu ne eja ke bemi ni bluff e wo ke wo pe lampo eni wo chiatun ababon wo chememu mo no ha ekome jofu ikate kotobabi ekomete mamobi ekome ni ma wo na neke popa na no gba na efe jo wurugbe ke ni fe wo hin meji efe jofu ikate wo Nuumo ne ni ji no Osikan de nje ko jofu ikate ha chodan nomi ate amechememu mo amegao ame lampo atwa na chi amebemi no ha wo ke na ajumankun nuchumo pehi wa meba chi ameje mambija no ha wo na ajumankun yosu ni woche note ashon niji ni ne blacksmith sonlo le eyahe neke wonne ne ke tun eni e ke son tu e ke son chi e ke son klante e ke son koi le hu ta frache enuchumo he won ne ya he nya kwa boni wogame manko ye suhun se na chole koforidua te wogame wo chole te okay konforidua no gwan wonye woche no ke gwa shi gwa shaire bruku wonni mene min kenye min manu mi ake shaire bruku wonni ni woche note ashon asafu ache odweni le ya hikeba no enan wonche
ji Owuresu ni mene echo Gbelenfo wulormo achola ama eke mi akaje egbe no eka tashi kaji meke buleko ehale ni ewie ni bi ni bemi ne yata angle no ne eke ni ne wulormo eko me fi eko mi na me ka ke gbobu wulormo je mokoni je le han sushipon ni tafrache ejo bi ene ni ke wulormo gbo ni ya ko ya cho gbobu ni ba fi ekusu ni je mokoni emi no ya chele ni ba fi ekusu ko osu Klottey wulormo egbo o ya no ya cho no ba to osu manche ka ba to osu manche no yin ohin no ya pa fai ko na ato kinkan mi no ya fi enwa mini o ya fi enwa ni mmene kaji o ya fi ni neja o ya wo gbobu wulormo e ayuri ene Klottey wulormo pe ike gbobu wulormo le yo hegbe gbobu klomoni le pe yo hegbe ni wu ayuri tomobo ni foni na ni yen na eke bo gwan ko yigbe wonche ni oto he wulormo kaji taflache Klottey wulormo efe momroton ne ngmebo gba ko ya yinpa ye Blaster Square no ba kwa awiri no wo no ya domo Blaster Square ako yinpa no kaji gbobu niji noche ayuri che ne chebo ake mini hewo je Klottey wulormo jibo no wo ntale no echo manso no be ngmene o kele gbobu ake shi je mokomoko jile shi je le ehon su shipon no mi panye fa chemeke nyeme ni yo popa na no fe ka brochi ke hefia he Gbelenfo je gbeji Gbelenfo gbeji Owuresu ni eke bagami ake Gbelenfo she gwan shaire bruku won ni it was after the poll tax bombardment of Osu than in akan war ba Osu twa no manya bra yo Nuumo owura no she ye o naje mo kan ansa bi mo ochi ayuri wo eta no ka bu pe ake bo fe gbobu kromo bo pe owo ya tuon ni fa wa gbula mi to gba no woni orutumo ye no ne woni wu no tole no pe Klottey gbobu niji Nuumo bokete lawe chulu ke isebi niji nuwa me amenon Nadu wulormo jin no mi bu sonfai mi lo mi ba case gbobu sonfai ni ekadi le meke no ni ejula Nadu wulormo ni ke Klottey hale ni hala ajuri ake ko ba fi Klottey ekusun ni bo mo ba fi o ba ki ekusun o ba fi o Nadu ekusun ko no wo ni efe odase ake mi ntobo ni febo bono yo no mi pe nyon wo ayuri no kemi ya Blaster Square kaji brofo ke nominal owner mokoni ake nuku ehale je leji shishikwen no mi nominal owner ji no sani money to me mawo italie ni ka domoshi again ni ka yempa as a representative of the gbobu wulormo shije yo Nuumo owura no be egba mi fa ni wono shi lagabo wono shi na gbokula Nuumo ani osu ejo Watch Ake on Reeby Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake, noni ule ubali.